Naimbag nga aldaw tayo manan ka Ilian people. Ka Ilocanos. Dati ti kabiitanan nga lutuanan nga sidaan. Salmon. Inikam ti asinan, ti paminta. Pinarasam ti lemonan, wenno lime. Sidayan. Samon tumot iubanan. Madaydayaw nga Diyos nga namarswa ti langit kundaga o apo. Nagpintas ti init mo tattangal daw. Mangtod ka o apo Diyos. It is strength kada kami apo nga tattao. Maasi ka. No anyaman tayo ito nga bagpagata nga saksakit nga COVID. Kasi kamot iti Diyos ti kinapudno kung hustisya mo. No sino yakin aramid na gito no project kuno niya. Ikakaasyan na kami apo, idipinsa na kami apo against the power of darkness. Have mercy, Almighty Father. Almighty God, maker of the heavens and the earth. Nangato ka. Greater than the one in this world. Kakaasyan na kami apo. Kakaasyan na kami. Yeshua HaMashiach, Christ your Son, Emmanuel, wonderful counselor. Thank you. Amen. Tayo manan. Mangwat-wat tayo tanay. Bumakutan ni ikitan. Masapol itagpalungat. Masapol nga watwatan tayo. Dagito nga saksaka kadagurgurong tumtumang. Bumakutan na tao. Tayo manan. Suliraning man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan paman. Sumardon tayo 5 bit dito, stop over. Ito, uminom ni Ike. Ito pamigsa na nga natin. Nga na blender, kada pruta sa galaw. Nagniwa tayo tag-grid-grider dito ni Al. Tapat-patagan da datoy kwa. Datoy kataratan dito igid ti ocean. Agbantay-bantay nga minin ag turod-turod nga eh. So ata nga i-flatten da amot iti weekend adu kami dagiti agay ayam nga babbalasang babbaro iti balbalibol. Ay apo, tugaw-tugaw tayo pa basay. Damot ti Benz dito eh. Igit ti ocean. Anyamag nga iti matapik tayo ka Ilian. Iti Amyanan, Daya, Bagatan, Laod, iti Pilipinas. Mga ka Ilocanos. Kumusta nga iti bibiyag tayo pag tinaldaw-aldawan. Daytoy nga kumpubi din. At di mo lamal-malpasan. Kanya dayto yun. Datoy kat project. Project siguro anya. Nya ngay mo ti makarkar ti pampanuno iyaw. Iti kinapigsa iti radiation ti satellites 5G nga kunada. Diyan may isa nga doktor nga scientist nga nabuya
doesn't matter kung na or man pa no 2G, 3G, 4G data cellphone mo kanaw. Depende da ita no ipangato da di frequency. No increase da iso da ija agbalin mo la nga 5G. Baka na nga to pa ita apa ita nagaduti nga iti makustel. Gapo di radiation na. Ay apo nga day ti langit kakaasyan na kami nga to kami greater than the one in this world. Si kaapo iti kalasag me. Dahito nga mangyari dito yan lubong. Kasano dato yan. Siyempre saan may magkayat apo tagbakuna nga raw. Saan mo itultulok nga kwa iti dax kay suki din mutan tagturturayan ayhan taltalag kami lataking ka nga si ka nga to ka greater than the one in this world kaya sumot iti pangakom nga agtalag kami king ka adda ka nga kalasag me adda ka nga dipinsa me adayat sakit king ka kaawam mag agasan na kami ang atak tao. Dahito nga mangyari dito yung lubungan. Kakaasyan na kami Mapagtungtungan tayo manan ti politika. Idi last month na minsan nga bulan, idi ngay nakakita iti parmata. Para kadagiti mamati sino ti mamati dagita parmata, vision. Oray no kasta, saak mo lang makakita ti parmata during prayers. No habang agkarkararag ka nga makikat katungtong ka kini Apo Dios, adda ngay bigla latan. Nga kasla ngay sumingit nga agpakita. Dadi nga time idi last month nga pan nakakita kiti parmata tungkol ngay kini bungbong andin ni tatang na nagsinnaruno nga nagpakita ket saan ko nga inis istorya met daytoy panggap kini Sara nga katim ni bungbong daytoy ngay met Sara apo kung naklaang nga imbaga pagamwam nagpakita ti dragon nga dati kagat na ngay nga papel nga kasla na fold nga papel saan met nga rod kumay nga one hole hanmet no diket na fold basit laeng nga kagat di dragon nakaamal ti papel adi lang kasla pagdarikmat lang nga kasjay nagpakita. Amuyo saan ko nga inis istorya dita vlog. Dagiti lang in text ko lang in chat ko lang ti private. Kadagiti amok. Nga men, isu nga saan ko nga imbagbaga. Ijay vlog ko idi last month. Ta inururay ko pay apay anya nga rason nga isukat may sa nga dragon. Kunak kini Apo makikat katungtungag damdamaga nga kanayon apay nga ita may sa nga dragon. Apay tayong pakita nga dragon. So adya nagururayak pa iti pruiba. Iti rason apay. And then imayan dagiti news like 2 weeks ago or last week. Agita ngay bali-balita dita Pilipinasan nga nakarong launay ti higpitan, ti protokolan. Dagita no ride, no ID, no entry, no ID, dagita kakastan. Na, apay ngayon. Madi ka mo makagatangan, pati palingke, na barikadaanan, at pulis ka nung agbambantayan, hanga makapalingke, dagiti awan ti ID na, nga bakuna. Dagitan. Ay, dagitoy, kunak. Isu nga ipakpakita na nga dragon ka, kunak. Isu nga may saka mo lang nga dragon. Dahito yun dagiti pruiba ko na.
Taapay ngay katatang mo mabalim mo nga isadjis kanya na. Nga at damo gayam iti batas nga inaramid na. Na pinirmaan na. Idi last year pa dadi nga batas at Republic Act nya ta. 11525 ayo. Ket saan da mga sursurutan. At dada iti turay. Saan da mga sursurutan. Sika apo ti makaamon. Apo nun niya ti mangyari ti Pilipinas. At least dito'y man lang US mad. Saan damot ngay pilpilitan ti bakuna. Makagatang ka mo lata ang umunag ka mo ti groceries kas jay. Makasalon ka mo. Agpapukis ka or agpapidi ka. Pedicure, manicure. Okay mo. Dito'y laang downtown San Francisco. Dagiti restaurants. Agbirok da nga talaga mo ti ID. Ngam numapang kamot iti ruwar. Ita lang karkaruba nga ilay nga babaset. Mabalim mag. Makapangang kamot yun nag. Kasi di kalman di chowking. Makaunag kamot. Makatugaw kamot yun nag. Salamat kini Apo Diyos ah. Kaputi asin na kagbibiyag tayo mo lata. Ore no. Kasla kanyak aw ti bakunag agkasalamat kanya na madaydayaw nga Dios nga namarswa ti langit ken daga. Italek ko amin king kaapo. Sikat ti salon at ko. Sikat ti salon at ti pamilya. Anak ko, kakabsat ko. Gagayem ka Pilipino, ka Ilocano. Amin tayo. Nung sapay kumaakakwaham mga kastan ang kahigpit. Dagita nga protokol. Agbiag tayo nga Pilipinos, ka Ilocanos. Babaan iti asi. Iti apo nga man nakabalin. Agnanayon tayo nga karkararag. Lumaban tayo. Lumawat tayo ti asi. Iti Diyos anamarswa ti langit tindaga. Mamati tayo mo ti anak na. Si tayo nga ron na Kristiyano. Mamati tayo nga dati anak na ti kanawan na. Yeshua HaMashiach ti Hudyo. Kristo, Christ. Ti Ingles ko ng Pilipino. Emmanuel, Wonderful Counselor. Kakasyan na kami aamo. Strange nga talaga dajay. Maulit ko manen nga ibaga. Strange. Iso nga sang ko ngayon istorya ka. Iti last month dajay nga para matakin ni Bungbong kini father na. Andin nadamag ko lang ni Sarah nga eh. Kuna. Nay. Ala makapakigtot. Dragon mo at amal na nga papel. Na fold. Basi lang. Na fold nga papel. Kagat-kagat na di dragon. Sang ko nga inis istorya. Nadagdagos kadagita nga vlog ta. Kunak agurayak mampay ti prueba. Urayak ipakita ma no apay. Apay nga ita dragon. Pukakasyan na kami. Kastamot tenter aramido na ni tatang nan. Ta Pilipinasan. Siyempre kasabwa na ni Duque. Sino pa nga dagiti mang dikta kanya na. Nam siyempre isu ti ulo. Isu kumati na torturay ah. Fair laang kumamot ah. So ano para kanyak, saan ko yun endorsaw? Saan ko yun endorsaw ni Sarah? Ngagbisay. Eh syempre kanya-kanya tayo mat iti pilyon. Pilyom ta kaya mo, butos ta kaya mo. Masayo na yaw, kuna na. Pero dahil ati may istoryak nga tapik tatangal daw.
Ngay, makabulam dadi yun. Ure kita nyo di previous nga vlog ko nga na istoryak ti Parmata. Tungkol kini Bongbong and then ni father na. Tapos ni Sarah, ngam injak ng bagbaga. Hanggungan is istorya. Ije lang chat nga private, nagijam amaw. Sige nga raw, nagkikita tayo tumanan. Kay Ilian, kay Ilocanos, Pilipinas, itilubong. Lagi ti mayat angay nga kwa, no sino ti makabuya. Di ko na like and subscribe. Chick! Pindot, pindot. Chick! Bye-bye!